Xena taqsim il-qalb kif Pelinkaja flimkien ma' qraba u ħbieb taż-żagħżugħa inġabru fil-post fejn inqatlet fejn tpoġġew bukketti ta' fjuri filwaqt li nfetħet plakka b'memorja liha. Pelin qattet xi ħin fil-post fejn ħadnet magħha ritratt ta' bintha waqt li tibki għat-telfa ta' bintha. Oħt Pelin appellat biex issir ġustizzja għal dak li seħ. We're gonna fight for justice. We never want to revenge, never. We just request justice, strong justice. This is our responsibility. It is related to all humanity. That's why we have to fight. We will see justice. I believe it. Moment partikolari kien il-moment li l-kappillan tal-lokalità flimkien mal-imam naqdu flimkien fit-talb għar-ruħ Pelinkaja. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Intant, iktar kmieni ġew mwaħla qatt ta' siġar b'memorja l-Pelinkaja fi ġnien il-Kunsill tal-Ewropa fil-Gżira. Propju ftit pass il-bogħod minn fejn qatlet iż-żagħżugħa. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm Jean Paul Sofia. It-tfajla Torka kienet inqatlet b'daqqa ta' karozza viċin l-istabbiliment tal-KFC b'Jeremy Camilleri qed jaffaċċja akkużi ta' qtil taż-żagħżugħa.